ولاتین باجارên Kobanê, Minbic, Raqqa, Tabqa û Dêrezorê berê xwedan bajarokê Ên Îsa û xwepêşandanek li dar xistin. Têda êrişa Tirkiyê li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê û bi taybetî bajarokê Ên Îsa protesto kirin. Ew êrişa Tirkiyê wek derxistina bi darê zorê ji cih û warên wan dibînin. هاتنا في دري سبي خاطري زور وظلمي كل ما دبي إنسانك بحزار سالا لسر في عردي عيش ببي إنسانك برابر بي ونبي مران ترروس بي كيجان ملتا قبول دكي كيجان إنسانتا قبول دكي تشرح ما قبول دكي يعني بو احتلالي تركيا احتلاله فانا انه والله هاتيه كي سبب ترروس كسر سر عردي فضي ترروس خۆپێشاندەران بێدەنگیە civaka navdewletî û girtina çavên xwe li ser êrişa Tirkiyê û çekdarên artêşa niştimanî wek riva ji erkê xwe nirxandin û kiryarên hovane li ser gelê Bakurê Sûriyê têne meşandin. Wan daxwaza gaveke praktîk kirin ji bo rawestandina êrişên Tirkiyê û gotin bi tenê protestokirin xwînrijiya gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê ranawestîne. ونحن معولين على ام لبندا هلوستا نافدولتينا كوفي إيريشا لسر ما راوستينن كو زاروكين ما جنين ما كالوبيرين ما دكوجن همو تشتي ددكوه پیشوان تالان دكنو لبرچاوين جيهاني لتانها هلوستا نافدولتي بتنه شرمزار كرنه شرمزار كرن إيريشن تركيا لسر ما راوستينه ام لبندا هف پیمانيا نافنتوينه و بتايبتي امريكا كوفي إيريشا لسر ما راوستينه Ji destpêka êrişa Tirkiyê xwepêşandanên protestokirinê li hemû bajar û bajarokên Bakur Rojhilatê Sûriyê têne li darxistin. Lê bêguta aliyên navdewletî deng û daxwazên wan bi cî bikin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Ên Îsa.